bayamzonda uKandima kwenze njani bayamzonda bayamzonda kusho usofasekele njengeqhiza amagadla ashesha uKandima mofaka nayona impisi sisha sisebenisa lena wabamkhulu inqaba embube umzukulu uKandima mayisesho njalo ke ayi sesochukwini sefaka ibheshu lakhe elifishane uthiwa ushindindi eligcina la ngaphezulu kwempasa nkomo manje ke mase kunjalo ukhalela izwe likayise emkhulu pheza baba wena wendlovu ayede hawu siyakhuleka emakhosini oswela siyakhuleka Zulu eliphezulu siyakhuleka wonke amakhosi akithi oswela uhlanga amaqhawe abaZulu amaqhawe ngophela umfowethu noDlipha eshaya bedla lonto leyo sefikile ngihamba nobabuDondle nobaninguzwa njena lapha ebongo okhulukhulu bakhe siqala ngegiyo kakhulukhulu wakhe ngoba phela uzalwa yiqhawe baba awukhuleke lapha ubikelela isizwe yakhuleka sesifikile singabafana bodlungwana bombelebele sesibingelela isizwe sika noDumehlezi lapha sika omnyama sesiyakhula sesifikile sicela indlebe yenu nobusi namehlweni nizowulalela nizobuka hawu nina bendlula abantu yamakhosi namhlanje sifuna ukubuka lapha imvunulo yakithi njengoba siyembethe singabantukazana singona amaqhawe kodwa ke ngoba sinegazi lamaqhawe lapha sifuna ukubuka lapha nobabuDonda ngoba kukhona okushaya amanzi lapha liyabhakuza lapha ulwandle lapha eBiyavu iyagqunquza impaka lapha lesigujini ngemvunulo yakithi lapha yana madoda kanti ogala kajana sebehamba bethukisanya lapha sike sambona lapha egibela inkunjane licaba bakumkhulu ephethe yona lemvunulo emadoda umfo wamacingwane esenguyameni umfo wamakhuza khulu njengo yamuzi liyasela sibukela ikhabalimini endlini kanti umfo wasibhukuzo dlobani ngoba namanqase yakho lemvuma nevuye kweliphesheya ngisho Obama uyivuna umthathu balenzizwa ngeke lingene izulu kuyehla kuyenyuka ekwisiyo sakabe sangasha ukubambe lapha lamadoda awuhlanya olukhulu lapha nenkangwe lamaqhawe amadabela lapha ungizwe umfo wamacingwane insizwe nesibindi lapha wabona umfo wamkhwanazi lapha enesibindi ephenya amabhesha amade ebaphephethe ibhodule ezija lapha ebhincela nxanye ekulubudela wabona inkunzi ezinyala lapha baba lapha ngifuna baba ujule baba lapha la nansi imvunulo siyembethe nanga amazipho engwe imvunulo ngokwaZulu wena ngokwenhlonipho ingwelena emabala njengoba kuthiwa emabala noma izingelwa ulwazi enginalo luncane kunolwakho ngembathwa umuntu wazange ibulala ingwe futhi namo wayibulala besola lo muntu wentwala lowo maye ngithola lapha isihambe nje ivulwa noma ubani osopolitiki balapha abazenze ngazathi ba amantombazane balapha amantombazane lana asehlatshwe yiva asevulwa ngalemve kodwa lapha ahlatshwa yiva nje lapha abhinca amapeshu lemvunulo le kodwa asezona intombi yilapha abafowethu laba abayibamba bengayibambile bakuyo lemvunulo lapha baba awutsha ngadulela isizwe baba ngemvunulo nje kubukhulu kuyoninco nokumba nje uvezela isizwe baba baba nayo insimu ilime uma ngithola ithuba njengalelo bengingazama ukucacisa ngohlushwa isikhathi hayi baba khulileka isikhathi sakini lapha imvunulo ubaluleka kwayo ngayibeka ukuthi iubungcwele kithina maZulu iubungcwele ayithinto noma ubani izwi la ukuthi uzovunula uzofika kule lenyamazana enkulu ehlonishwayo nama ngifanele nje kuyembatha kodwa bayisokwaba ngele mali ngifanele kuye cha mangezi ngisikela mina imvunulo angiye lokhu zeni engwemabala engwemabala thatha impapho ongenani ngoba ngiyayihlonipha ngiyayesaba uthi ke imvunulo lapha qhamuka khona noba clean kwa ilesi sizwe kuphela esiphatha into ehlanzekile eclean
ngishemoyeni baba clean behlanzeke ukuthi ngeke mayibulela ingwe bese vele esewedemo ikubulugwazo eseyoyihlinza eseyoyimbatha cha iyathwalwa isiwe esilweni endlunkulu bese fike nikezwa imesh inkomo noma zingaka khona osanda kuyibulala nje behlezi naye empohleni lapha kwamasha cha ke angikho udabeni lakhe ngilapha ebunonweni bemvunulo lesiyembetheko ilesi sizwe kuphela esasizwa novunulwa ngazo noma asisihle ngombala kodwa kwaziwa isibindi saso leso silwana ukuthi mayisembethe sona ke ubona abantu bakwazi ubebeke ngamashinga nje ngoba zonke izilwana umoya wazo ukulomuntu lona baba vunule ngazo lapha kusuka phezulu kwaleni baba laphana nje siqonde nje ngqo laphana la kukhona umoyanyana onukayo lapha ngeke ngabuka lensizwa semachonweni laphana ilapha negoli ifishwa sinduna iyongena ejipi lapha impela nje iviyo hayi ivi impela ligcwele ivi impela engazathi wayekhuluma ngendaba ya imvunulo le kukhona abathile ngathi babenze nje babembethe bechanguza lapha yana manje ke ingakho ke baba ngithi mina ngifuphe sizwe ngemvunulo lapha na baba uzongiphendula mangabe sibuya ezitolo lapha la sihambe sothengisa sokuphuza namanzi hawuna bendlu lami into yamakhosi yayikhiphe eshoba libomvu kodwa ke ayikalala mankeyane singahlali nje lapha na nithi deqe hlalani nicokeme ngoba siyabuya khona manje hawunina bendlu lami inyama kusesabe sabuya lapha la sisinsizwa ade sophuza amanzi baba Tonda lapha ngihambela lapha nguhlaba ngombuzo sihambe ade siyophuza amanzi lapha imvunulo le esivunule ngayo ulwazi enginalo oncane ilapha nemaqhulwini emsinga lapha khona nasemabomvini iningi into esazokhuluma ngendaba yemvunulo sesofika phi eboxini mhlambe ngeveli zayo mayingaphelanga le ndaba yemvunulo le mvunulo lena njoba ingaka ichitheke inji ikuphi lapha kahle hle ubani umsungula lemvunulo isizwe bethu abadala ungathi umgwaqo wayo iqhamuke kumondisa kwabani umondisa abakwasebathenjini kodwa sebezoqhamuka sebehosithole baphuma ndawonye laba bantu laba usithole uma umondisa eyibongela esilweni sakwaDukuza ebesingamenza simenza noma yini ngoba wayengasasi naso singamazi bahlezi la begqumeni la babukela impilo umondisa uyinduna yempi yasebathenjini ulokuza ilembe liphakama amabuthe liwafihle ngale sekufika umuntu ezokhuleka kulona ilembe ukuthi awu esilo nakho uphondo luyagoba ngapha yebo buka kaMondisa ukuhlonishwa komuntu ohlonishwa njengoShaka kade engamazi wasebuthi hawu kanti ngihleze thuze kwesilo sakwabulawa bese ngambulala masithanda uShaka wase exoshala umzakasuke lapho wasithela ngale amathi wenza wagcina enzeni emchithile lesweni waseqala sekhiphe elinye ibutho seliyongena lapha bezobika khona lo muntu lapho ke inkosi uNgoza sebathenjini wasebaleka wathi ngeke samelana nenye impese esawo yena la waselishiyezo umondisa ke lo wabe sethatha izipho ezizikhumba zezilwane zonke ezinhle zokuvuna esezisa elembeni yena kabalekanga bana hambe noNgoza wasala wakhonza lapha elembeni ilembe lamkhonza kakhulu ilaba asebedume ukuthi abakwasitholeke lapha eqhudeni buyele emsini ngoba ngengithola ukuthi la kunentaba okuthiwa nganoma ngajokuthiwa intaba kaJobe lapha laba asithola bakhuleka kuyona asikho ke nomlando wasithola sobe sukhuluma nje mabefuna sukhuluma umlando wakubo ngoba funa sivumelane nabo uma befuna ngoba bazothola kuye udliwa nombelebele kuyi 261 le baba ke lento ebanguthi into yakwaZulu ngoba yabona lapha lemsinga ngabe sikhuluma ngalawa esikhuluma ngapha basemsinga
lapha nje amachuna amabomvu nje leya ndawo leyana ibona abaphethe lento lapha imvunulo amabheshu kusikwa imvunulo yonke lena yini zicholo lapha icholo zakhe wakhona zakhe emachunini lapha embangweni lapha esigodini sikamfasithole lapha lo odlala isicingo kuthiwa umthejwa batho special abakhona lapha ngifuna baba ukuveze nje uveze lisizwe ukuthi laba abantu ngoba labantu laba baphethe imvunulo baphinde futhi benze njani labantu labana babacula abantu balapha bekukhona abamaskanda abanomkantshu angazi ungathini yebo sengisho ukuthi ke baba ke ngifuna ukuthi isizwe sazi usiveze lapha ngoba isisemachuni nje isuka kubapha abantu uTshakadule lapha imisisemachunini nje sebenyuka nawo ngokuyenza ibenhle yebo nabasemabomvini kodwa isuka la ngoba kwasithole nomnye ofunda ayenza ibenhle kodwa uthathela la ngabe kuthi amachunu ke lawo aseyinese seyilungisa ibanhle isigezeka laba baba ngizokuyeka ngizothi nje lapha ingakho kuthiwa abakamsongo wensimba ayithwala ekhanda ngiyabona ingoba uyibona abaqala lezi nyamazana ezinhle ukuze kahle uvunulo ngaze emakhaya insimba hayi insimba umsumi wensimba ayithwala ekhanda baba lapha yana ke labantu laba siyazi ukuthi lapha kunodaba osafunele ilungiso amakhosi sesilikhulume kakhulu ukuthi labana basemaqhunini kufanele ukuthi bonke nje abaphesha kuthiwa lapha kufanele ukuthi lapha isilo esibusayo ehlele esihlalweni saso soyisemkhulu ukuthi lapha ngihlalwe phansi kubuyele sikhuluma indaba lesandlwana kuzokwazi uZulu enganukelani njengoba enukelana nje kanje laba bantu laba okusho ukuthi kahle hle na uJobe lona kodwa abantu kahle hle abagcine ilabantu ababaleka nobani nombuyazo bazinza lapha laba semaqhunini babe kuze bezinze lapha bayithola kanjani izwe lapha njengoba likhulu izwe lasenkulu kabiyela ukukhulu izwe lasemachunini elika phakade kamacengwana phakade uyena wazala ugaba ngaye manje ke ngenkathi echitheka umntwana umbuyazi ngexabana nocetshwa beqhathwa uyise ngenxa umoya wamangisi usungene kumpande bakha wayichatha ingane zakhe wathi ubukhosi akuthathwa ngoba unakho nomkhabo omkhulu ukuthatha ngekhali wena mbuyazi etsheni umbuyazi wayithatha wayithwala ke makufuna ukukhinyabeza ucetshwa lapha uyise babizele elawini lakhe efubela utshwala wathi uyangena uLukhuzimantata ashiye umfowabo kaMbuyazi kanti umkhonto isinqindo sokuqhubha ukushe ngapha ngemuva esiphukweni sakhe kanti uhama uyamlandela umunye umntakampande oyimboza naye akabe sangena wasebuyele emva uTshentshetshe wathi mfowethu ungabusangena lapha uyaphuza khona ubaba usibizela utshwala uthi ubiza ingane zakhe zodwa mbona naye kaMbuyazi ephethe umkhonto ethi akabe saya ke kwaba ukusinda kwakhe wayezobulawela endlini la ucetshwayo waseke eqhubeka mase ezithi induna zonke ziyamthanda ucetshwayo ngeke ngibale iwombe ezisihlanu umpande efuna isu lokuthi umbuyazi amthole kahle ucetshwayo bephambi kwayise khona ilanga kwahlatshwa ngale inkomo wathi ucetshwayo wasaba khona lapho umpande ethi wena Mbuyazi uzohlinza lelo hlangothi olinenxeba nesihlangu sakho usisike enxebeni umuntu wakwaZulu uyasi uma kuthiwa phatha ihlangu senxeba ihlangu samakhosana leso uyambeka umbeke ebukhosaneni useyakuyeka lokho kwafika nabaphansi oshaka amadoda amadala bezomnikeza lengane athi hawu uqale kwacetshwa indaba uqala ucetshwa lithi uyena ke oyobusa emva kwakho cha bahlala empini lapha ngifuna uhlale lapha ngoba bese uthukela zethi induna cha wena kunoba ungazi ufele endlini engathi intombazana cha behlome cha baba ngizokubamba sizohamba semarket awunami intonga yethu sikajama betha phansi kwavela udaka sisahamba njalo sayophuza amanzi ningahambi futhi nani hlalani nje kanjalo
hawulela bentonga yethu sikaJama betha phansi kwavela udaka sisiphinde sabuya futhi singabafana abancane abalusama nkonyayo lapha nasudla nombelebele baba ngifuna lapha yana ngifuna kahle hle impi yami la engichelela khona namhlanje ngichelela emachunwini ngoba into ebawuni ngithathe ngibeke lapha la kumzochithwayo lapha uyisika Simando behlonishwa kakhulu lapha inkosi lasemachunwini futhi nakhona lapha endlunkulu ihlonishwa kakhulu inkosi le uthi ngaphezu kwendlu ihlonipha kakhulu yankosi ngoba ibizihlonipha bekuyona nkosi besindala kuna wonke amakhosi kulawa azinduna zizelembe zenkosi ngonyama uzwe thina baba impi yonke isemachunwini lapha la siyiswa yini lapha siyiswa imvunulo abantu basemachunwini ngeke ngaveza ngathi abantu basemachunwini abanabo osiyakha no ayanda lezinga amagama eingane zamanje yabona ingane yalapha nje kuya uziqanjwa ngento ekhona ekhaya uhlohlo sakhe lapha na wobheke amagama an esintu esizulu hayi namagama lawa eingane lezi khona nje ezalwa njengamanje akhona ayekho akhona lapha isona sizwe eseyini esisaphethe insika ya kwaZulu lapha yana kuphela kusele into eyodwa ukuthi lapha ingonyama fike ithumele amanye amakhosi angonduna nkulu wezinduna ukuthi kuhlale phansi ngodeze ngikhuluma sonke lesikhathi ngomfana omncane ongaka ngoba uma ngalala phansi ngayikhulumela indaba ngoba yisho baba asemachunwini lapha ukuthi lapha ukuze bebe nesizwe ngoba sikhulela lazo lasemachunwini bathola kanjani lapha kunodumehlezi ngekhathe gudluka phela ukuzwa umacingwana ededela ilembe la lapha enkandla enkandla wayesenkandla yebo linyuke njalo shona konquthu wabheka lapha kuleza amahlanze lawana osekuyise emachunini khona namhlanje yebo ngoba yizwe elikhulu ngicabanga ukuthi lezi indawo uthe zasemtshezi nje kwakuye la kwakuye konke lapha uthi makulo abantwana bakaMpande lophethukela baba qhubeka nenkulumo yakho lapha uqhubeka nawo phela ngithi yoba la semachunini leliswe umntwana ke lo owatholwa awele nabo esesela umfo wafika wathi uphakade basho njalo abanye abantu abadala bathi wathi uphakade cha umntwana kaMpande wena ngeke uhlale phansi kwami bona nje uthi ukhetha phi leliswe kubhekele kwaba yiswe ke lezi igqoza ke likaMbuyazi ke kubhekele komtshezi kodwa bekuphi bengaphansi kwephiko lamaqhubu bona ke njengoba ke lapho ubani inkosi eyagcotshwa ilembe lapha ukuze emachunwini phela bazalwa uphakathi uzalwa amacingwana usho ukuthi ke ayikho yagcotshwa ilembe bathatha nje lo ndawo nabo bayifica besuka lapha enkandla iphathwa lawo makhosi yebo ngesikhathi bebaleka kodwa ilembe ukhona lona elathi ngesikhathi libuka lapha kade hlasele amampondo wathi umdlaka akakhipha impi yenyuke ukhona abambamba wakhona emachuni wabaleka wangaqondakala uthi wayesesale gcoba into yipi indodana yasale yagcotshwa nodumehlezi egcoba lapha ukuthi ayiphathelele yazo ngoba lo ushaluza hayi laba bangizi laba abangale ngaphesheya laba ukhona ngokuthi angisazi ukuthi iyena bani okuyena lona owagcoba indodana yakhe unodume wathi hayi ayiphathe lapha inkosana ngoba wenze njani lo ulahlekile yebo uqhubeke lapha labantu laba basemachunini into engibathandela yona lapha baba unkosikazi walapha uyombona ngelinye ilanga unkosikazi walapha na emsinga emachunini nje kuleya ndawo leyana kuyacaca ukuthi unkosikazi lo wenzani uhlala embethe lapha yana ethwele isicholo kukhulu kuthiwa amabhuje okunye ngempondo wathi ezenkomo isiqenqe kuthiwa amabhuje lo yonke lento leyo into ecacisa ukuthi lo muntu lo ungakanani unkosikazi izintombi lapha emsinga emachunini sine mvunulo yazi ecacile ukuthi le mvunulo lona imvunulo yani yezintombi lapha yana ngisho ukuthi ke Donda ke
lapha nabantu basemachunini babaleke kakhulu esizweni samaZulu. Nina bento ngayethusi kaJama eyabetha phansi kwavela udaka namhlanje iyayikhipha esho ibomvu asibone futhi ngesonto eliza vayelisa abasuqethela ngekuveza lo daba. Siyavalelisa nabana nodumehlezi kaMenzi level amanye amalembe ngokhalipha. Nibe nibuye futhi nizolalela nizobuka ubungcwele bodaba oluthinta nina. Yabo. Baba lapha lo mfana lo owathi ubani walahleka lapha ilembu labathi indodana lami esikhundleni. Khona emachonini ilembu kalehlasela isumdlaka lapha lathi mase libuya lapho lathi lo usefile kodwa bambulala endlala esihosha lapha ebuya uyasethatha indodana yathi akakade leli yaza kube ingabe inkosana yabo bonke abamachulo wenzana lapha namuntu uthi sonqede ngesila lapha ngolo daba lwazi kahle ukhodliwe ukhohliwe ngiyayikhumbula indaba uyayibona lo muntu ukhona yena wathi sokubuka le ngibingwana akafanga ngezandla zabantu abathile engathi uphakathi kwamazimu wabulawa amazimu lawa asemabheleni lapha ayesela Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.